Evo, nakon ovog zanimljivog predavanja nastavljamo dalje sa predavanjem Filipa Sirovice, također iz Zeta, magistra, znači inženjer prometa, i on će nam govoriti nešto o, znači, čehoslovačkim tada tramvajima koji voze i danas u Zagrebu. Eto ga, pa Filipe, preuzmi riječ. Hvala. Hvala puno, Ivane. Pozdrav svima. Nakon ovog jako iscrpnog predavanja građana kad se tiče Đuro Đakovićevih tramvaja, mi ćemo danas pričati, znači, o češkim tramvajima popularnim Tatrama. I malo ćemo to proširiti na kontekst prometa, znači na kontekst prometa koji se tiče razvoja između, ajmo reći, 70-ih i 90-ih godina, tih 20 godina rasta, značajnog rasta infrastrukture i prometa zemlje. Ovaj naslov ima ovak malo tajanstveni prizvuk, linijama želja je to vjerujem da mnogima nije jasno možda u početku što uopće to znači, pa ćemo to razjasniti kroz predavanje. Međutim, ima tu dosta fenova i vidim ljudi već dečki od 7 godina, koliko ima, 6-7 godina koji dosta znaju o tome, tako da možda će sve ove stvari već znati koje ja pričam, tako da ću ja podijeliti za takve koji možda nisu toliko, koji mogu praviti ova predavanja sa jednim uhom. Podijelit ću materijale koji se tiču mnogih detalja o kojima ću ostati pričati, dakle to su biti publikacije koje je izdao samoupravna interesna zajednica za promet grada Zagreba tih godina. To su biti bili promo materijali za izgradnju tramvajske pruge od Držićeve do Sopota, to je jedan materijal, drugi materijal je vezan za izgradnju tramvajske pruge od, zatvaranje prstena od Sopota do Savskog mosta, i treći materijal je jedna studija optimalizacije vođenja linije javnog gradskog prijevoza iz 1981. godine po koji se danas vodi promet. Tako da ću to proslijediti vama tu u krug, šalji dalje bez povratka, tako da mi se vrati sve nazad fino na kraju. Evo ga, pa si možete i to provisliti paralelno dok ja tu pričam. Evo ga, pa to proslijedite pa možete u krug. Dobro, ajmo krenimo. Znači, teme današnjeg predavanja je pet ajmo reći poglavlja, razvoj javnog prijevoza 70-ih, 80-ih, češki tramvaj T4B4, to su ovi okrugli naši popularni tramvaji. Tramvaj prešao Savu, što je jedan ogroman iskorak u to doba, linije želja, na to ćemo doći šta to znači, i pruge i tramvaj za univerzijadu, što su u biti tramvaj KT4. I tu ćemo završiti, jer je već i to dovoljno za ovih 45 minuta predviđeno. Dakle, samo ukratko, planovi za razvoj prometa od 70-ih, dakle počinjemo sa 74. Dakle, godina početka jednog tog vala razvoja. Tada se pušta promet MK201 o kojem je Dražen govorio. Nakon toga se prelazi, znači kraj domaće proizvodnje, prelazi se na češke tramvaje 77. 78. ovi tramvaji su ispratili stari tip M24, koji, dakle ovaj stari tip Djeda Mraz, koji je danas u prometu, ako vam oznaka nije poznata. Imamo onda 79. znači kreće taj intenzivan rast infrastrukture, dakle Držićeva Sopot, to je ovaj plavi dio, odnosno do ovdje, Držićeva Sopot. Nakon toga ide promjena sustava vođenja linija, takozvane linije želja o kojima će biti riječi. 85. ide Sopot-Savski most. Nakon iste godine je pušten u promet KT4 tramvaja. 87. odmah dalje ide, dakle, Savska Jarun, paralelno s time se radi rekonstrukcija prometnice, razmicanje kolosijeka. Dakle, sve ovo što je Dražen rekao, da su tadašnji tramvaji imaju probleme kad se tiče mimoilaženja, dakle, konfiguracije u zavojima i tako dalje. To je sve rađeno, dakle, kroz 70. godine cijela ta infrastruktura biti prilagođavana za tramvaje veće kapaciteta koji su slijedili nakon tipa 201. I, ajmo reći, početak 90-ih označava kraj razvoja, tog vala razvoja kroz 20 godina, znači Žižinjak sa Višće, ta zadnja pruga koja je puštena 90. i povratak na mala vrata 94. tipa 2100, što u biti označuje i početak domaće proizvodnje, o čem danas nećemo pričati, ali da imate neki kontekst tog vremena. Počinjemo, znači, s češkim tramvajima T4B4. Evo imamo tu iza Ljubljenika, vidimo njih, kolega ima dobru majicu iz Brna, odlično. Dakle, to su tramvaji široke masovne proizvodnje. Dražen je rekao, dakle, da je jedan od razloga zašto su ti tramvaji došli, jedan od razloga, nije jedini, je taj što je češka tvornica ČKD Tatra mogla isporučiti veliku količinu tramvaja u malo vremena. Dakle, imali smo
vezano za razvoj infrastrukture. Dakle, imali smo ogroman razvoj mreže koji je morao popratiti isporuka kapaciteta. Tu isporuku kapaciteta u potrebnom ritmu je mogla pratiti tvornica Čeka Detata. Naravno, tu su bili drugi politički razlozi koje sad ne moram navoditi, koji su više manje jasni iz konteksta. Pa ajde da malo kažemo o toj tvornici Čeka Detata iz Praga, da malo konteksta ubacimo sve to skupa. To je inače tvornica Čeka ne znači Češko-Moravska Kolben-Danek. Češko-Moravska, odnosno, Kolben-Danek su naziv, je u biti su prezimena dvojice ljudi koji su osnovali tu tvrtku Kolben i Danek. Ta firma je još prije 50 postojala, mislim da je negdje čak prije, znači 1880-90 mislim da je osnovana i nije se uopće bavila željezničkim vozima ni ničim, nego je proizvodila neke, ne znam, idole, široče strojeve kako inače ide. I čak su motocikle neko vrijeme proizvodili i onda su 50 godina malo prije prešli na proizvodnju tramvaja. Dakle, ovo je ovak jedan ogroman pogon u naselju koji se zove Smihov u Pragu. Danas te tvornice više nema, ali postoje temelji i tak neke hale koje su čuvane. Pored tog naselja prolazi danas tramvaj. I ovo je povijesni ovako prikaz razvoja čeških modela od tadašnjeg, znači ovako, ja sam sad tu nisam stavio sve modele, dakle, čeških tramvaja prije 52. Nego, znači, PCC familija tramvaja. I sad ovo PCC, što u biti znači? Dakle, to je tehnologija upravljanja tim tramvajima, o kojima ću malo kasnije reći malo detaljnije, koja je u biti došla iz Amerike, iz Amerike, to je u biti američki princip koji je češka tvornica Čeka Detata primijenila. I u biti svi ovi tramvaji na ovom tu pregledu su u biti sa tom PCC tehnologijom. Dakle, krećemo od T1 iz 52. godine, pa T2, pa T3. Dakle, ovo je kronološki poredano kao što vidite. Ovak je tu jedan zgodan plakat. Evo tu i naš T4 stoji u prepoznatljivom farbanju. Inače, u to vrijeme, to i Česi, naši kolege iz Češke kažu da su naši tramvaji jako dragi i zanimljivi, naši češki tramvaji. Jer su najčešće ti tramvaji crveni u istočnom bloku i tako dalje, kod nas su evo jedno od rijetkih gradova gdje su plavi tramvaji i ovako kažu da im to jako paše na taj dizajn. Dobro, onda dakle imamo T4-67, dakle ovi naši tramvaji su tipa T4, zašto ovo govorim, su prijašnji, dakle to je četvrti model, imamo T1, T2, T3, naš je T4, prototip tog tramvaja T4 je 67. napravljen, dakle prvi primjerak koji je zanimljivo vozio tu u našem susjedstvu u Beogradu, a sad se nalazi u Pragu kao muzejski eksponat. Zatim 72. dolazi promjena recimo tako dizajna, gdje se primjenjuje taj malo modernistički u to vrijeme taj kockasti dizajn koji se zadržao u principu do kraja postojanja proizvodnje u Čeka Detatri. Dakle, do 80-90 godina ovaj kockasti dizajn bio primijenjen, pa je to onda bio primijenjen na modele T5, T6, bio i T7. A kao što vidimo i KT4 naš, isto dakle, u biti dizajnerski utemeljen na tom jednom malo kao modernijem konceptu. I završavamo sa modelom, znači u biti zadnji modeli koji su proizvedeni Čeka Detata što se tiče familije ovih PCC tramvaja, odnosno s takvim upravljanjem je KT8 i T6. Kasnije su još neke te verzije niskopodnih tramvaja pokušali napraviti, što nije baš uspjelo. I u principu 90-ih se tvornica Čeka Detata ugasila. Evo ga, sad je priča dakle, o T4 B4. B4 inače je prikolica by Wagen na njemačkim, na češki isto neka riječ, na B počinje. U svakom slučaju B označava prikolicu, T označava motorna kola. Ovdje imamo dva najtipična farbanja, krem plavo kako je znači od 58. bio u opticaju do 2003. I imamo nakon toga plavo farbanje koje do dan danas u primjeni na ovoj desnoj slici. Sad malo iz eksploatacije, to je zanimljivo što je mnogi možda nisu svjesni toga, to je bio znači u najvećem broju je bio zapostavljen u voznom parku. Dakle, najveći broj motornih kola, odnosno i prikolica je taj model činio u ukupnom voznom parku, dakle imali smo 95 motornih kola i 85 prikolica. Dakle, jedin tramvaj koji je brojni od tipa T4 je 2200, današnji niskopodni tramvaj koji ima 140. Dakle, do tada je T4 B4 itekako obilježio povijest grada Zagreba, s obzirom da je to bio u biti najzastupljeniji tip u voznom parku. Isporuka je bila kroz 3 serije, dakle prvi tramvaj isporučio 77. To je ova prva serija, prvih 30 motornih kola, od 401 do 430. 79-80 isporučena druga serija, od ovih, znači od 31 do 85.
Inače, ovo 4, za one koji ne znam, dakle ovo 431, 401 i tako dalje, to su garažni brojevi. Ovo 400, prva brojka označava model, dakle kakvi 101 imao na 100, 201 bio na 200 i tako su ovi T4 bili na 400. Zašto nisu bili na 300, se neko pita, zato što su za Hansa rezervirali brojeve na 300, što nikad nije realizirano. Tako da je onda 400, numeriran 401 prvi tramvaj T4, znači ovaj drugi broj, druga dva broja označava redni broj isporuke, znači koji je taj tramvaj u biti isporučen i proizveden. Dakle, druga serija ova 89, 80, treća je 84 zadnjih 10 komada. Sad, puštanje u promet je dakle bilo 10.1.77 na liniji 14. Zanimljivo što su oni zamijenili, dakle, M24 kao što sam rekao iz prometa. Imamo jedan kuriozitet, dakle, motorna kola 405 nisu baš daleko dospjela, odnosno nisu dugo vozila, jer su znači prilikom principu gradnje vješalice su bušili bočni zid dok je tramvaj bio pod naponom, a kroz taj bočni zid ide visokonaponski kabel. I kako su fino bušili bočni zid, tako su probili visokonaponski kabel, nastoji kratki spoj, tramvaj star par mjeseci i potpuno izgorio. Tako da je onda zadnji ovaj tramvaj 495 isporučen 84. dobio broj 405 i dan danas vozi. Današnji ovaj broj 405 je u biti najnoviji, to je u biti 495 dizajn serija. Zato što izgorio vrlo brzo. Prvi rashodi su krenuli sredinom 90. godina nakon većih sudara i danas je u aktivnom stanju 19 kompozicija, u aktivnom stanju, s time da voze redovito oko 10 u prometu. Planirano povlačenje ovog tramvaja iz prometa je 2027-2028. kada ZET nabavi seriju dugačkih tramvaja, znači to je ugovor pred potpisivanjem, odnosno pred raspisivanjem, kad se ti tramvaji isporuče, naši Česi popularni odlaze u povijest. To je plan za sad. Sad, prometno-tehničke značajke. Kao što ste vidjeli na ovom slajdu, sad prije ovoga, kad sam pričao o povijesti ČKD Tatre, to su sve tramvaji od 50 godina, četverosovinska, samo da vratim, evo ga, na primjer T1, znači T1 iz 52. Ovaj tu skroz lijevo, na primjer. Znači ovaj 101 o kojem je Dražen pričao je tramvaj iz 51. godine, znači dvosovinac. Ko ima zrak, ove uređaje kak je Dražen tu ispričao. I sad, pogledajte koliko su Česi u to vrijeme bili tehnološki napredni. Dakle, oni su već 52. godine napravili tramvaj koji je potpuno električni. Kaj će mi to? Mislim, nije niko zločestvo. Aha, kao, profesor sam. Dobro, znači ovo je tu tramvaj. Hvala. Dakle, i on je imao, možda bude korisno ovo, dakle, on je imao, ne vidi se isto, dva četverosovinska postolja, dakle nije imao dvoosovinsko postolje, nego dva četverosovinska, bio je duljine 14 metara, dakle mogao je primiti oko 120 putnika po vozilu, imao je sve električne uređaje unutra i dakle, vrlo moderno upravljanje kako je korišteno skroz do 60. godina. Hoću reći koliko je ČKD već u to vrijeme bio napredna firma u odnosu na domaću proizvodnju tramvaja koja je zbog tehničkih poteškoća proizvodnje isporuke dijelova kaskala. Znači, mi smo imali ajmo reći, tehnološki kroničan problem, uvijek kaskamo o tehnologiji razvoja, što je još prisutno i od 50. godina. Želim samo usporediti kao tehnologiju T101 koju ste čuli dosta iscrpan opis i kad usporedite sa T1 iz iste godine, u principu to su dva svemira, to je dosta zanimljivo. Samo je problem što ta tehnologija je, ajde dobro, vratit ću se na to zapravo, samo da još pričam, znači ukupan kapacitet putnika 80+87, znači to je bilo 160 i, koliko 80+87, 167 je tako putnika, dakle 167 putnika je mogla primiti ova kompozicija T4, B4, što je značajan kapacitet u odnosu na 101 koji mogu primiti oko 30% manje. Sad ovo nije bitno, ovo je tu detalji, to vam se piše, ali na primjer ovo je zanimljivo, poluautomatsko upravljanje akcelerator OA17, to zapamtite, to je jako bitna informacija u kontekstu tehničkog razvoja ovog tramvaja. I upravljanje uređajima i opremom, za razliku od ovih Đurđakovićevih tramvaja nije više zračan, nego je u potpunosti električno. Dakle, sva oprema tom tramvaju je električna, dakle on ima i niski napon koji pogoni niskonaponske uređaje, zvono, vrata itd. Naprimjer, nas, TRK 201 je pomoćna kočnica zračna, vozač mora, dakle, onaj kočnik, znači, ajmo reći, manipulirati, odnosno mora biti angažiran na tom kočniku za pomoćnu kočnicu, dok je, na primjer, pomoćna kočnica na T4, B4 je automatska. Dakle, odmah čim elektrodinamična kočnica ne može više kočiti, preuzima takozvana čeljusna opružna kočnica koja zakoči tramvaj do nule. Dakle, vozač više nema potrebu za nekakvim
ukapčanjem neke, odnosno manipulacije s nekom drugom pomoćnom kočnicom. Dakle, hoću reći, upravljanje je poluautomatsko indirektno preko tog takozvanog akceleratora koji je, dakle, temelj ove PCC tehnologije. U biti šta je akcelerator? Kao što je Dražen objasnio, znači TMK 101-201 se upravljaju preko ručnog kontrolera, znači vozač sjedi u kabini, ima dakle stupnjeve vožnje, stupnjeve kočenja. S ovim kontrolerom dakle, mora jako paziti kojim tempom uključuje otpornike vožnje, otpornike kočenja, da mu ne bi vučni automat izbacio, odnosno da ne bi preko strujne zaštite izbacila zbog prevelike struje vuču. Također to upravljanje ima trzaje na prelazima sa jednog otpora na drugi. Dakle, to upravljanje ovisi o broju stupnjeva kontrolera, nije toliko glatko, nisu ubrzanja toliko kontinuirana i udobna. Sad češki tramvaji su doskočili tom problemu sa ovom poluautomatskom tehnologijom, sa takozvanim akceleratorom. Taj uređaj u biti koji se vidi tu gore na slici, evo opet ću škatiti, ovo tu. Dakle, ovo tu u krug su zapravo otpornici isti, oni žičani, odnosno to više nisu žice, to su u biti limići, ajmo reći limene pločice, koji su sastavljeni, imaju 101 komad u krug, dakle tih 100 komada otpora je ovako u krug postavljeno. Ovaj tu kotrljajući uređaj, dakle, se giba kontinuirano po ovoj tu kružnici, ukapčajući i iskapčajući pojedine otpore. Ovo kao što vidite su bakreni ti takozvani prstići, ovo tu, koji kad se pritisnu na ovaj tu vodič, zatvori se strujni krug. Sad, kad vozač stisne, znači češki tramvaji se upravljaju nožnim komandama, više nisu ručne komande, kada vozač stisne, ne znam, pedal gasa, na primjer, on uključuje nožni kontroler. Taj kontroler je gotovo ima isti zvuk i iste koncepcije kao i ručni kontroler u 101-201, dakle isto također ima jedan bubanj koji se kreće koji uključuje kontakte. Međutim, taj nožni kontroler daje signal niskonaponskim sustavom, tih 24 volta, znači daje upravljački signal jednom pilot motoru koji se nalazi tu povezan jednim malim vratilom kroz ovu rupu na vanjskoj strani akceleratora. Taj pilot motor, dakle, je spojen preko određene logike, preko zavodnica, kondenzatora, nije bitno, preko jedne svoje dosta ovako primitivne logike na taj pilot motor koji sam po toj logici elektromagnetskog proračuna, dakle on ima u sebi neku logiku koji po određenim povratnim strujama uključuje i isključuje određenu snagu koja je potrebna da bi se vozilo pogonilo. I sada ako vozač duboko stisne pedalu, ovaj pilot motor će se okrenuti postupno će se samo od sebe okretati na manje stupnjeve otpora, dakle da motori poberu veću struju, što odgovara većom ubrzanju kola. Ako vozač stisne pedalu na prva 2 stupnja ili prvi stupanj, na primjer pokretanja, ovi otpori će se tek nekoliko otpornika će se isključiti, što znači da će motor ići puno manjim ubrzanjem kretače od brzine 0. Dakle, okretanje ovog tu sklopa ne radi vozač, nego je to poluautomatsko, dakle to radi za njega pilot motor koji sam od sebe po toj povratnoj vezi, po toj logici rada tramvaja, određuje koji će biti ubrzanje i usporenje. Dakle, vozač više ne mora misliti ajmo reći koliko je duboko stisao pedalu, koji ne mora više misliti o opterećenju tramvaja, o tome kad će prebaciti na viši stupanj kočenja ili vožnje, jer sve za njega radi taj sustav. Ono što je loše, zbog čega su ti tramvaji puno nepouzdaniji u odnosu na Đuro Đaković, što ovakav uređaj treba održavati, znači treba ga konstantno održavati, treba ga čistiti, paziti, podešavati, kontrolirati svako malo, što je u potpunosti objašnjeno u tehničkim specifikacijama toga, međutim znamo da je općenito na našim prostorima održavanje uvijek dosta problematičan dio svega. Dakle, se zna desiti da se ovi tu prstići zapeku, pa se to ne čisti, pa raspor nije, znači mora biti određen znači raspor između ovih prstića i vodiča, on ponekad nije adekvatan, tako dalje. Taj tramvaj ima ispod poda, znači sve električne komponente se nalaze ispod poda tramvaja, ovako u tim takozvanim ramama, znači tim kućištima kojima se pristupa sa boka tramvaja. Svi ti, znači, releji, ti mehaničke komponente su dosta podložne, dakle, raznim kvarovima, čađi, iskrenju i tako dalje, i to treba kontinuirano održavati kako bi bilo pouzdano. S time ZET ima problema kronično dugi niz godina, zbog jednostavno, ajmo reći, pristupa, odnosa prema održavanju.
Ovo tu je, dakle, što stvara niski napon. Kod Đure Đakovića 201 oni imaju statički pretvarač, tako zvani. Međutim, kod ovog tu tramvaja niski napon za upravljanje vratima, ovim pilot motorima i tako dalje, stvara tako zvani uređaj koji se zove motor generator. Taj motor generator je, dakle, u isto vrijeme i motor i generator. Ovdje se na istom vratilu nalazi motor koji je uključen na 600 V gore na gornji vod. On je istim vratilom spojen na mali motor, odnosno mali generator kojeg on ganja. I taj mali generator proizvodi 24 V, konstantno proizvodi 24 V za niski napon za ostale uređaje u vozilu. U isto vrijeme na istom vratilu su dva ventilatora ovdje stavljena. Vi kad uđete u ovaj češki tramvaj, oni nikad nisu tihi, oni stalno bruje, zure. Taj zvuk dolazi upravo od ovog ventilatora koji hladi akcelerator, jer ovo tu konstantno mora biti hlađeno, ovdje prolazi 700 ampera do 1000 ampera. I također taj uređaj hladi i vučne motore koji se nalaze, dakle pogonske motore koji imaju prisilno hlađenje, za razliku od Đure Đakovićih tramvaja koji imaju spontano hlađenje. Također vrlo prepoznatljivo, ovako simpatično, meni osobno, meni su inače to najdraži tramvaj, su ti tako interijer dosta prepoznatljiv. Ti tramvaji su dakle rađeni u masovnoj proizvodnji, kao što sam rekao, za istočni blok, dosta često. I bilo je bitno da se isporuči zahtjev, dakle da taj tramvaj bude dobro grijan. Zbog toga su ti tramvaji serijski opremljeni osim kaloriferom vozača, klasični kalorifer za grijanje. Međutim, ona prednost koja mnogim putnicima koji dan danas ju vole i koja je jako simpatična, što svaki od ovih stolaca je grijan. Na način da je jedan grijač postavljen u ovaj tu tuvac. Znači vi u biti sjedite na grijaču. Znači grijač je postavljen u ovaj tu nosač sjedala i taj grijani zrak se raspršuje kroz tu jedne otvore, luftere na tim nosačima i grije sam stolac koji je skroz plastičan. I vi u biti imate grijani stolac. Sami znate da kada mi je cijelo dijelo zagrijano, to vam je najbitnije. Kakva atmosfera oko vas nije toliko ni bitna. Ok, sad kontekst uvođenja tih tramvaja u promet. Dakle, od 63. do 79. Imamo u biti stagnaciju razvoja. Kroz sve te godine nije rađeno praktički ništa. Dakle, imamo situaciju da, nažalost, jako puno gradova 60-70 godina je pristupilo ukidanju tramvaja potpuno. Znači, u Francuskoj, na primjer, Njemačkoj je dosta gradova potpuno ukinulo tramvaj, pogotovo u Francuskoj, jer je bilo kao fora, sad ćemo svi imati aute, benzin je jeftin, nafta je jeftina, auto je izum novog doba, svi ćemo se voziti autima, onda je SAD gradio 17 traka u jednom smjeru, pa su skužili 80-ih da to baš ne šljaka, da to baš ne hoda, nego da se mora jednostavno pristupiti javnom prijevozu kao rješenje koji može tu svu potražnju prevesti od točke A do točke B. I, dakle, 80. godina je pak krenula i kod nas ta kriza goriva, gdje se ono vozilo plav nepar i tako dalje i ljudi su masovno se počeli voziti javnim prijevozom i, dakle, u jednom trenutku je postalo jasno da ova mreža koja je bila do tada električnog tramvaja uopće ne zadovoljava potrebama, a busevi ne mogu prevesti dovoljno broj putnika. I pristupilo se znatnom ulaganju u javni prijevoz od 77. godine kad su uvedeni ovi tramvaji, ja reći 84. kad je uveden 201 nadalje. Prva pruga koja je izvedena, dakle, nakon, znači 63. je izvedena pruga Harabašća-Borovo, znači ovaj tu komadičak. I sve do 79. nije rađeno ništa. I 79. se uvodi pruga u duljini 425 km od Držićeve do Sopota. Prije toga u biti samo bilo ukidano. Do 71. do izgradnje ove tu pruge smo imali, znači linija 13, takozvana kod Priješa za Mirogoj, Miša Mirogoj, Draškovićeva, Branimirova, autobusni kolodvor do Držićeva, to je bila linija 13 nekadašnja. 71. ukinut ovaj komadičak okretišta, znači okretište je bilo kod današnje petlje kod Držićeve. Tu je bilo okretište tramvaja, to je ukinuto 71. I 70. su fizički iščupane tračnice za Mirogoj, makar je promet prekinut 64. Tako nešto. 67. Hvala Gura. Dakle, to je bila stagnacija mreže, 79. kreće pruga o kojoj govorim. I koji su okolnosti i ciljevi projekta? Dakle, imali smo cilj, znači 3 autobusne linije koje su tada vozile. Mati, ti možeš znaš koja je autobusna linija vozila kroz Novi Zagreb, znaš? Da, ne znaš. Dakle, 3 autobusne linije. Jedna je autobusna linija vozila kroz kompletni Novi Zagreb, povezivala centar grada.
Te 3 autobusne linije nisu mogle prevesti tadašnji rastući Novi Zagreb i zamijenjene su sad 2 tramvajske linije. Ovo su dakle parametri, dakle imali smo prošli interval autobusa bio 2,1 minuta po satu sa 3600 putničkih mjesta do sat. Mi smo taj kapacitet nadomjestili sa 2 tramvajske linije sa dakle više nego duplo, 4998 putničkih mjesta u satu na intervalu oko 4 minute. Također, ovo je vrlo zanimljivo, znači u to vrijeme je rađena vrlo ozbiljna analiza, također kao i ove linije želja, dakle analiza prijevozne potražnje i napravljeno ozbiljni pristup prometnom planiranju gdje se uspostavilo da 48% putovanja je definirano prema centru grada, zabilježilo se da putnici žele 12% prema Črnomercu, 10% svih putovanja išlo prema Žitnjaku i 7% prema Dubravi. I na osnovu jedne te prometne analize su u biti uvedene linije 6 i 7, kako i danas postoje. Tadašnja šestica išla zapadni kolodvor Sopot i sedmica Sopot-Dubrava. Prometni pokazatelji prije i nakon, znači vidimo znači tu smo imali motorni kolo u prometu 102, znači prije izgradnje ove pruge i znači kaj je ovo kapacitet, znači ukupni kapacitet je bio 6884 putničkih mjesta po satu, što se povećalo za 20%, znači na 126 i na 32.000 putničkih mjesta po satu. Dakle, jako znatno povećanje koje je moralo pratiti povećanje voznog parka. Znači, to je jedan od razloga za uvođenje čeških tramvaja. Sad, nešto što mnogi ne znaju da je spremište Dubrava u biti dio projekta izgradnje tramvaja kroz Novi Zagreb. Spremište Dubrava, kako ovo na slici, je u biti faza 2 koja nikad nije završena, kako kod nas to uvijek bude, od 3 faze se završi najčešće samo jedna i to uz znatne kompromise. Tako je bilo sa spremištem Dubrava. Dakle, danas ovdje se planira hala za izvanredno održavanje, za pranje, ovdje su trebalo biti poslovni prostori, dvorana, zgrade i tako dalje. Ništa tog nije izvedeno, to jest izvedeni su dio kolosijeka, izvedena je samo hala redovitog održavanja. Međutim, to je bilo potrebno kako bi uopće negdje mogli smjestiti količinu od 90 kompozicija takvih T4 P4. I također ovdje imamo sliku izgradnje pruge sa mosta Mladost u Zapređu. Prometna organizacija, kao što sam rekao, dakle, puštanje u promet 25. studeni 79 s linijom 7, s 11 tramvaja na trasi ovoj koja piše. Prvi tramvaj, ako je bitno zove za Ljubeniku tramvaj, je bio 440 s Prigolica 840. Dakle, to je prvi tramvaj koji je zakoračio na novu prugu, nakon toga je prošao ovaj 450 koji vidite na ovoj dolje slici. Ovo su screenshots YouTube-a, imate ja zgodan filmić gdje se vidi, dakle, snimljeno je puštanje u promet te pruge, baš fino, nema zvuka, ali je snimano valjda u Bojiću. Ovdje s lijeve strane vidimo, dakle, sa tipom 101 je testirano probno opterećenje mosta. Dakle, po noći su testirali je li most može zadovoljiti onaj proračun za koji je predviđen. I nagurali su, mislim, 4-5 motornih kola 101 gdje su par dana obavljali noćne ispitivanje statike mosta. Da vide je li to šljaka. Dakle, evo, znači linija 7 s 11 tramvaja uvedena i linija 6 s 13 tramvaja na trasi zapadni kolodvor Sopot, a kasnije to promijeniti. Sad, linije želja, do čeg sad dolazimo? Dakle, imali smo povećanje mreže za 4,5 km linijski, imali smo povećanje za 20% voznog parka i svega i ustanovljeno je da, bez obzira na ove dvije linije koje su planski uvedene, da ostala linija, cijeli taj sustav linija više ne zadovoljava potrebe putovanja tih godina. I odlučilo se pristupiti jednoj, koja se sad šalje među vama, jednoj kompleksnoj, širokoj studiji koja je bazirana na konceptima prometnog planiranja, a ta studija se službeno zove studija optimalizacije linija javnog prijevoza koja uključuje i tramvaj i autobus. I to je dakle pokrenuto sa 81. godine u rujnu. Kasnije ta studija zvana kao linije želja. I sad zašto linije želja? Zato što je ta studija bazirana na tipičnom konceptu prometnog planiranja, na metodologiji prometnog planiranja koja je kasnije ušla u kurikulum fakultete, koja se danas uči kao standard prometne struke, odnosno know-how kako se rade sve studije javnog prijevoza svugdje u svijetu. Inače, prometna struka je 80. godina u prošloj državi se jako razvila, Saobraćajni fakultet, kako se zove u Beogradu, bio predvodnik toga, a onda je 80. osnovani fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, koji u biti preslikao metode i znanja sa tog fakulteta. Sad, by the way, upravo taj fakultet u suradnji sa ZET-om i radio tu studiju, dakle Saobraćajni fakultet u Beogradu,
a metodologija prometnog planiranja, kakva inače i tada bila, je sljedeća. Dakle, najprije se išlo u analizu postojećeg stanja prometno-tehničkih parametara kompletnih tadašnjih linija u to doba. Nakon toga se išlo u prikupljanje statističkih podataka, to što vidite koji je bio pristup prikupljanju statističkih podataka i kako se danas radi. Onda smo imali analizu rezultata tih podataka i modeliranje rješenja, s tim da se uvijek radi nekoliko rješenja. Znači, za bilo koji prometni projekt, bilo da je to izgradnja ceste, pruge, nove mreže linija, uvijek se radi par varijanti rješenja koje se onda kasnije evaluiraju. Tako je ovdje napravljene su 3 varijante rješenja, o njima malo kasnije dalje. Dakle, onda se radi izbor od tih par varijanta, se radi izbor najbolje varijante, koja se onda kasnije evaluira, kontrolira i ako je potrebno radi se neke naknadne korekcije, nakon čega se proglašava izvedeno stanje. To je taj tipičan put kojim se išlo, tipično by the book put kojim se išlo i u slučaju studija linija želja. Uspostava nove mreže linija, dakle, koji je bio cilj. Dakle, prvo je da prati razvoj mreže linija javnog prijevoza u skladu sa srednjoročnim dugoročnim planovima u to vrijeme, dakle da odgovara potrebama putovanja, u aktualnim potrebama putovanja u tom trenutku, i da omogućuje optimalno iskorištenje voznog parka, da se, ajmo reći, minimiziraju dupla vođenja linija, da vi imate 2 linije koje vode praktički skoro istim putem, što onda nije baš optimalno sa aspekta organizacije prijevoznog procesa. Imate za 2 slične linije, previše vozila se iskoristi s premalo popunjenosti. A opet imate premalo direktnih putovanja. Tome se htjelo doskočiti. Kako je to krenulo? Analiza postojećeg stanja, ovdje vidimo parametre postojećeg stanja, gledalo se jako detaljno, dakle išlo se baš broj prevezenih putnika, ostvareni putnički kilometri, protok putnika, ponuđena putnička mjesta itd. Dakle, dosta detaljno se analiziralo van vršnog i tijekom vršnog opterećenja broj putnika na tadašnjim linijama. Ovo je dakle, ovo linija 2345, dakle to su tadašnje linije iz tadašnjeg sustava. Ovdje možete vidjeti, dakle, ovo s lijeve strane, dakle, broj anketnih mjesta na mreži. Dakle, imali ste studente i zaposlenike ZETA i GSP-a iz Beograda, dakle, na svim ovim mjestima označenih krugom. Dakle, na svim tim mjestima se radila 24 sata, znači nevjerojatno, imali su kroz 24 sata, su imali ljudi koji su radili ankete putnika i ovako izgledao listić. Dakle, ovo je anketni listić s pitanjima jako detaljno napravljeno kako bi uopće detektirali gdje putnici žele voziti, gdje se putnici žele voziti. Dakle, pristup je bio da vi imate praktički praznu ploču, uopće ne gledate gdje idu linije sada, uopće vas to ne interesira, imate prugu kakva je i imate broj vozila kakav je. I sad je ono bilo, ajmo sad s tim brojem vozila i s tom prugom napraviti najbolji sustav mogući. Ne opterećivati se s time kako sad voze linije, uopće nas to ne zanima. I to su i napravili, pomoću ogromne količine podataka, dakle pomoću anketa i pomoću brojanja prometa na postojećim linijama i autobusima, to je ovaj drugi listić tu se vidi. Nakon toga se išlo u analizu rezultata gdje se primjerice ustanovilo, dakle ovo je današnje stanje, odnosno tadašnje stanje vođenja linija, imate ne znam, da linija 14, na primjer, koja je ostala, znači linije 11 i 14 su jedine linije koje su ostale od početka uopće kad se vode linije u Zagrebu pod brojem, gdje broj označava trasu linije. Znači linije 11 i 14 su jedine linije koje nikad nisu mijenjale trasu. Linije 6 i 7 također nisu mijenjale trasu, one su tek uvedene 79. Međutim, ovo 11 i 14 postoje od 45. I sad, na primjer, vidimo da je tadašnja linija 14 imala 35,5% zadovoljenja svih putovanja, dok je, na primjer, ne znam, linija, desetka tadašnja je imala 55,6% zadovoljenja svih putovanja. Ne znam se koja je lošija. Ovi su sve, na primjer, 74,5 tadašnja dvojka. Dakle, na taj način su oni detektirali koliko putnika se vozi na kojoj relaciji i definirali su ova tablica desno koja pokazuje, dakle, za svaki terminal koliko je udio putovanja prema drugom terminalu na mreži. Dakle, za terminal Kvaternikov trg koliko ide putovanja do Borunga, koliko do Dubrave, do Žitnjaka i tako za svaki terminal. I nakon takve baze podataka, dakle, nakon uspostavljanja, dakle, nakon detekcije koliko putnika se vozi u kojem smjeru, ali ne vezano za liniju, nego samo za smjer. Dakle, vi želite doći od Črnomerca do Žitnjaka, ne pitam vas kojom vi idete rutom, nego samo da znamo koliko putnika ide od Črnomerca do Žitnjaka, a onda koliko ide od Črnomerca do trga, a koliko do glavnog kolodvora. Znači, ne opterećujemo se linijom.
I na taj način se dobije jedna baza, odnosno matrica relacija putovanja po vremenu i mjestu, koja je prikazana na ovom tu skici. Dakle, ona nije vezana uopće za topografiju mreže, nego samo broj, znači, to su te želje putnika. Znači, vi detektirate koji sve putnici žele putovati u kojem sve smjeru, ne opterećujući se o tome jer on može zaista putovati u tom smjeru, jer je to upravo cilj, da mi saznamo gdje vi zaista želite ići, a ne gdje možete ići. I nakon ove analize, što je naravno ovo samo grafički prikaz, imate najbitniji tablični prikaz gdje vi možete točno analizirati koje su te relacije i trase. Nakon analize tih podataka vi u biti radite po postojećoj mreži pruga, jer znate gdje pruge idu, ne možete izmisliti pruge tamo gdje ih nema, ali možete ih predvidjeti za budući razvoj, što se napravilo. Dobijete par varijanti vođenja linije. 3 su varijante definirane. Prva je takozvana radijalna varijanta. Ovo lijevo nisu brojeve linija, ne gledni broj linija, ali ja sam dao brojeve čisto da se lakše snađete, jer to u principu to bi taj broj linije bio da je ovo zaživjelo. Dakle, radijalna varijanta je ta da je ovo dijametralno. Ok, znači radijalna varijanta se bazira na principu da vi nemate putovanja kroz grad. Dakle, imamo takozvanu prometnu, tipično imamo dijametralne radijalne linije, to su 2 osnovna tipa linije, ima ih više, ajmo se sad držati samo ta 2 tipa. Dakle, radijalne linije su najčešće orijentirane od središta grada prema van, radius. A dijametralne linije su bazirane na konceptu linija prolazi kroz centar grada, odnosno neću reći kroz centar grada, nego kroz područje najveće potražnje i povezuje 2 nasuprotna dijela grada kroz to područje najveće potražnje. E sad, ovo je varijanta, znači radijalna varijanta gdje nema ovih linija kroz grad, nego ne znam, linija, evo sad, kaj se sad stavi, evo jedan, možeš misliti jedan, kao to može jedan, vozi znači Črnomerec, Trg Republike, odnosno Trg Bana Jelačića, Draškovića, glavni kolodvor Črnomerec. A linija Divni Dubrava, gdje se nastavi, evo 11, vozi s druge strane Dubrava, Trg, glavni kolodvor Draškovićeva Dubrava. Znači to su te 2 radijalne linije, umjesto 11 kad danas ide Črnomerec Dubrava. To je bio taj princip, gdje smo ukupno imali, dakle ovo su svi mogući podaci koji se tiču prijevoznog procesa, što treba prometnim planerima, da bi mogli evaluirati razna rješenja. Dakle, ja se naravno neću ulaziti šta ovi svi podaci znače i na šta tu valja voditi računa, to bi mogli za neko drugo predavanje, a u principu to je dobije se takva tablica i ukupno je bilo definirano na taj način 11 linija. Sljedeća varijanta je dijametralna varijanta, koja, dakle, se bazira na ovom konceptu linija koje prolaze kroz središte grada i dobili smo tom varijantom 12 linija, koje su ovdje navedene, opet naglašavam ovo lijevo nisu brojeve linije, nego samo redni broj u tablici. I ta varijanta je u biti trebala zaživjeti, ali nikad nije, vratit ćemo se kasnije zašto nije, a opet se veže za ono da se kod nas uvijek samo napravi prva faza. I nikad, to je generalno problem i željezničkog prometa u Hrvatskoj i svih mogućih razvojnih procesa u Hrvatskoj što se tiče prometa, nikad se ne držimo strategije. Ili se uopće držimo strategije, znači radimo reaktivno, ili se držimo strategije pa onda, ne znam, 20% cijele strategije realiziramo. I treća varijanta koja je danas u primjeni je prijelazna varijanta koja, kao što sama riječ kaže, prijelazna je, nije stalna, međutim evo od 1982. do 2025. je u prijelazu. Prijelazimo već 30 godina polako i nikad da pređemo. Dakle, to je ta varijanta koja u primjeni ukupno 13 linija. Danas ih ima 15, zašto 15? Zato što je kasnije još uvedena linija, znači Mihajlovac dolje, ovo je linija 15, današnja Mihajlovac dolje, linija 16 je uvedena 79, kad je pušten prst na 85. I linija 17 je uvedena 87 za univerzijadu. Dakle, to je tih 15 današnjih linija, tada ih je bilo 13, 82. I ovo je dakle u primjeni, ova prijelazna varijanta. Dakle, s lijeve strane se vidi ova tablica zajednička, koja usporedna tablica postojeće, prijelazne radijalne dijametralne. Ova dijametralna varijanta koja je bila odabrana kao najbolje dugoročno rješenje, tada nije mogla biti izvedena zato što je za tu varijantu bilo potrebno napraviti nekoliko spojeva tramvajskog kolosijeka koji tada nisu postojali. Primjerice, jedna linija je trebala ići, možda imam sliku, tu je. Znači, jedna linija je trebala ići, evo ga, tu je, znači, dolje desno. Tu je na popisu, negdje sad ne tražim, pokažet ću ovo ovdje. Znači, jedna linija treba ići Ljubljanica, Vodnikova, Zrinjevac i onda desno
u Jurišićevu i do Dubrave, jer je to ovom analizom o kojom sam prethodno pričao bilo prikazano kao najpovoljnija varijanta. Međutim, kao što znamo, ovaj spoj iz Rinjevca desna u Jurišićevu ne postoji. I u tom trenutku, i tako danas ne postoji, ni tada nije postojao, jednostavno ova varijanta je tražila neka znatna ulaganja u infrastrukturu, što je bilo kao, ok, budemo napravili naknadno, a budemo sad neko vrijeme vozili prijelaznu varijantu. Međutim, kao što sam napomenuo, prijelazna varijanta je dan danas u funkciji. No, međutim, ta prijelazna varijanta je ipak kroz evaluaciju koju sam spomenuo kao dio metodologije pokazala se dovoljno dobro. Znači, pokazala se da dovoljno dobro odgovara, što se vidi kroz ove postotke, da dovoljno dobro odgovara tadašnjim zahtjevima prijevoza. Ne samo da dovoljno dobro odgovara, nego se uvriježava, putnici su ju prihvatili kroz naknadne ankete evaluacije, tako da je zaključeno negdje 2000 godina da je ta varijanta u potpunosti odgovara i razvojnim planovima i tadašnjim planovima vođenja prometa, tako da je i ostalo. Tako da nije sve tako sivo, međutim, činjenica da se ne držimo strategije. Sad, ono što je jedna korekcija koja je primijenjena, ova, dakle, prijelazna varijanta, to se zaboravio napomenuti, nije imala u sebi liniju 13, današnju, koja je tek uvedena, dakle, u 12. mjesecu 82. Znači, u 5. mjesecu 82. je uvedena ova prijelazna varijanta, takozvana sustavna linija želja, a u 12. mjesecu 82. je uvedena linija 13, kao dopuna nakon evaluacije gdje je zaključeno da treba linija jedna koja popunjava kapacitet između trga i glavnog kolodvora. Dakle, linija 6 nije imala dovoljne prijevozne mogućnosti za potrebne potrebe i ustanovilo se da od Vukovarske treba jedna linija koja vodi gore prema centru grada, koja također je samo linija 5 išla. Dakle, po Vukovarskoj 5 išla prema Savskom mostu, nije postojala nijedna druga linija kroz Vukovarsku, doslovno nijedna druga. Jer je tadašnja trojka išla preko glavnog kolodvora. Dakle, 13 je popunila te rupe. I zato današnja 13 ide tak čudnom trasom, rekli bi čudnom. Dakle, to je linija koja ima najveći koeficijent neravnomjernosti. Dakle, njezina trasa zračna udaljenost između Žitnjaka i Kvaternikovog trga je u najvećem omjeru sa njezinom stvarnom duljinom, zbog vijuganja kroz cijeli grad. Dakle, ona ima najveći taj omjer, baš zato što ona je trasirana tako da popuni nedostatke koji su evaluacijom linija želja ustanovili. Ja sam malo prebrzio, možete pratiti. Dobro. Dobro. Sad, što je tramvajski prsten? Idemo dalje sa razvojem. Dakle, linije želje su primijenjene 82. i 85. dolazimo do završetka pruge kroz Novi Zagreb, od Sopota preko Jadranskog mosta do Savskog mosta. Dakle, izgrađena je pruga preko Jadranskog mosta kroz Novi Zagreb i uvedena linija 16. To je bilo tada. Dakle, koji su ciljevi projekta? Dakle, opet uravnoteženje i optimizacija prijevozne usluge kroz Novi Zagreb, da se zatvori ta cijela prijevozna usluga, da se broj autobusnih linija smanji, reducira i da se uvedu dvije dodatne alternativne veze tramvajem prema središtu grada, što je čak i strateški bitno. Ako vi jedan most zatvorite, onda nemate nijedan tramvaj više u Novi Zagreb. A ovako kad imate dva mosta, imate i strateški veću otpornost u slučaju nepredviđenih okolnosti i tako dalje. Povezivanje kvartova, dakle već prije 70-ih intenzivno rastu Dugave, Utrina, Travno, sva ta naselja dolje na jugu, na zapadnom, na istočnom dijelu Novog Zagreba, također raste Trnsko, Savski Gaj i tako dalje. Naravno, pouzdanosti i povećanje kapaciteta i brzine na području Novog Zagreba, to je neupitno, dakle ta je mreža inače rađena, odnosno ta pruga je rađena sa gornjim vodom dvostruko obješenim, tako da pruža brzine do 70 km na sat, to je planski tako napravljeno. Zbog toga jedino ovo je, znači u Novom Zagrebu je mreža sa ovim dvostrukim nošenjem, sa dvostrukim ovisom, dok je u cijelom preostalom dijelu grada je dakle samo jedna žica, nema ove gore noseće žice. Inače, ovakav ovis se primjenjuje dosta na željeznici, upravo zbog tih brzina koji su kao potrebni. Inače, ovako jedna mali detalj, znači linija ovaj tramvajski prsten je otvorila kartica, takozvana, kako mi zovemo karti 4306, kažem broj, koji se ovdje vidi na slici. Znači, to je puštanje u promet linije 16, koja je vozila samo par dana, znači ona je privremeno vozila samo par dana Savski most Zapruđe, nakon toga je ukinuta i produžene su linije 7 i 14, kako vozi danas. A onda je 86. naknadno uvedena kad se povećao broj vozila u voznom parku. Dakle, nije se imalo dovoljno vozila da se odmah uvede linija
Znači povećanje prijevozne ponude za ukupno 34 vozila. Znači ogromno povećanje vozila u jednom trenutku samo, hop. I zbog toga se paralelno 85. uvodi i tip tramvaja KT4 do kojeg sad dolazimo. Dakle, za prugu Sopot gore Držićeva smo imali povećanje od 20% prijevoznih potreba, zbog toga je uveden tip tramvaja T4 B4. Znači dio razloga da popuni te potrebe, dio zamijeni flotu M24 ovih starih tramvaja, a zbog ovog ogromnog skoka prijevozne potražnje od 34 vozila je nabavljena flota od 50 tramvaja tipa KT4. Ovo je jedna slika možda mjesec dana nakon puštanja u promet, konkretno kaže broj 318, a ovo desna slika je današnjeg stanja. Dakle, imamo 50 motornih kola KT4 i jedna motorna kola KT4T, budem rekao koja je razlika. Znači, prva serija 301, 329, 85, druga 86 i zadnja ova 351, 351 KT4T 87. Puštanje u promet je 23. srpanj 85. I evo, 2025. godine, kako dolazi nam kraći tramvaj 2400, ovaj tip tramvaja će se djelomično smanjiti u floti, tako da garaž broj 348 je prvi od ove serije koji je otišao u rashod, evo baš u veljači ove godine, i koji fizički ne postoji odvezan CIOS. Znači, danas je u aktivnom stanju 47 tramvaja, a do 2030. godine se planira ovaj tip tramvaja smanjiti na 30 vozila. Dakle, vozit će oni dugoročno, samo ne u broju od 50 koliko i danas vozi. Sad, promet tehničke značajke, sad neću vas daviti detaljima, ali samo valja napomenuti da su to vozila, znači, za manje opterećene linije, kapacitet 132 putnička mjesta, dakle, T4 B4 ima 167, znači ovo je čak za 47 putnika manje, dakle za manje opterećene linije, duljine 18 metara i to je u principu prvi serijski u većem broju zglobni tramvaj u Zagrebu. Dakle, prvi zglobni tramvaj bio Temka 200, o kojem je Dražen pričao, ali međutim ovo je prva serija jednozglobnih tramvaja u znatnom broju. Također je, dakle, KT4 ima jako slično upravljanje T4, također ima one opisane probleme, ima akcelerator, upravlja se, dakle, u biti elektromehaničkim komponentama, sklopnicima i tako dalje i niskim naponom, kao što sam opisao za T4. Međutim, malo je moderniji taj način upravljanja, dakle, iako ima i također akcelerator, motor, generator, sve ono slično kod T4, logika upravljanja, same regulacije vožnje i kočenja je malo modernija, ima neku slabu, neku početnu elektroniku za to doba, dosta jednostavno, međutim, generalno upravljanje malo bolje nego na T4. Međutim, važno je napomenuti ovaj KT4T, znači to je jedan jedini komad kojeg imamo, koji je došao, doduše nije još razjašnjeno kako je točno došlo do toga, međutim situacija je ta da je za Berlin, dakle, isporučivana količina preko 100 tramvaja tog tipa, satelitskim upravljanjem takozvanim TV3 električna oprema, i jedan takav tramvaj je vjerojatno probno, ja točno ne znam, jer još nismo našli egzaktne podatke kako do tog došlo, je isporučen u Zagreb, samo jedan jedini komad. I taj tramvaj, dakle, ima visoki impulsni pretvarač koji radi na dosta niskoj frekvenciji, pa se ovako dosta čuje zujevje. Pri vožnji kočenju se dosta čuje zuvanje tog tristera, što je ovako tipično za te tramvaje s tom opremom, imate ih dosta u Pragu, Brnu i tako i u Bratislavi. Međutim, imamo jedinu takvu karticu, kako mi popularno zovemo te tramvaje, i to je daleko najbolji tramvaj tog tipa do dana današnjeg, znači vrlo udobno ubrzanje, kočenje, dakle elektronika u potpunosti kontrolira struje, vuče kočenja, nema trzaja, nema ovih problema s iskrenjem, čađovim kontaktima, sa zavarivanjem kontakata zbog prevelike struje, sa njihovim podešenjem. Dakle, sva ova oprema koja se tiče elektromehanike, gdje vi morate stalno nešto čačkati podešavati, to je sve maknuto i stavljena je fizička oprema, dakle energetska elektronika koja nema pokretnih dijelova. I čim vi nemate pokretne dijelove, odmah je vozilo pouzdanije. To je čitava i poanta elektronike koja je zamijenila sklopke, zavojnice, kondenzatore u kombinaciji sa tim povratnim vezama, strujem i tako dalje, kako se upravljaju ovi stari tramvaji. I također sva elektromehanička oprema u tim vozilima koje su visokopodne smještene ispod poda,
dok je oprema na niskopodnim tramvajima, nemojte misliti da su motori na niskopodnim tramvajima, to je najveća glupost koju u medijima čujemo, da su motori na niskopodnim tramvajima na krovu, nisu, ali su pretvarači i stvaraju to energetska elektronika je na krovu, iz plin uređaja itd. U visokopodnim tramvajima je to pod podom. I na kraju dolazimo dakle na zadnji razvojni projekt 80. godina, to je pruga Savska-Jarun. Koje su bile okolnosti pa tog projekta, dakle isto tako kao i sa Novim Zagrebom rast naselja uz Jarun, što se tiče stambenog dijela, diže se novi dio grada, da će urbanistički rastu ta naselja. Imamo u biti dolje, čak u Urbaniji se počnu izgrađivati i tako dalje. Također imamo ono što je neizostavno napomenuo tunel Zjaru, fantastičnu koja je bila 87. koja ne samo da je donijela razvoj sportskih sadržaja na prostoru Jaruna koji za stolom jednostavno tražili su uvede neki adekvatan javni prijevoz sa adekvatnim kapacitetom, nego je omogućila razvoj kompletnog grada i rekonstrukcija brdo ulica, uvođenje pješačke zone, razmicanje kolosijeka, u biti sve udarila je ozbiljan temelj razvoja javnog prijevoza do današnjeg dana. To je dakle planski razvoj kao južni odvorak paralelan s trasama prema Ljubljanici i Črnomercu. U to vrijeme se ozbiljno planiralo nastaviti sa gradnjom pruge i prema Malostić Španskom i od Črnomerca prema Vrapču i onda bi imali 3 paralelna koridora. Dakle, 3 paralelna Črnomerec-Vrapče, centar grada Ljubljanica, Špansko, Jankomir i dolje do Prečkog. To je dakle bio prvi od tih razvojnih elemenata razvoja javnog prijevoza od zapadnog dijelu grada, dakle ta pruga prema Jarunu gdje je u principu probijena potpuno nova ulica koja nije do tako praktički postojala, a to je dakako Horačanska cesta. Od 4. svibnja 85. je 316 je pustila u promet na nekoj improviziranoj liniji Savski most-Jarun, a istog dana uvedena nova linija 17 koja je 4 dana prometovala privremeno Savski most-Jarun, i 4. dana nakon toga je produljena do Borodana, gdje vozi danas. I također linija 5 je produljena Savskog mosta do Jaruna gdje vozi danas, samo dalje do Prečkog. I za to je bilo potrebno povećati ponudu za 25 tramvajskih vozila. Dakle, ovi KT4 tramvaji su odgovorili prvo na zahtjeve za uvođenjem pruge kroz Novi Zagreb, zatvaranje tramvajskog prsta na Sopot, Savski most. Drugo, Savski most-Jarun, a zadnja serija T4 B4 je pomogla u pojačanju također kapaciteta u Novom Zagrebu za uvođenje nove linije 16 koja je uzela kapacitet na svoju stranu. I ovo je s desne strane jedna tipična ta kompozicija na liniji 17 od 101 i prikolice, pripadajuće kako su vozilo do tipa 200 su ovi tamo i vozili na 17-ci ko jedan ovak tipičan pogled iz 90-ih na sve to skupa. Evo ga, malo sam bio brži da ne izgubim pažnju, hvala vam na pažnji i pitam. Hvala Filipu na ovom također zanimljivom predavanju. Znači, evo, možeš popiti malo vode, znači ja postavljam jedno pitanje, pa onda možete postaviti vi dalje pitanje, a kasnije možete još i gospodinu Draženu postaviti neko pitanje. Znači, u to vrijeme, znači ovih linija želja, rekli smo da se nije ostvarilo kod nas da uspije, mislim da nije se uspjelo do kraja to ostvariti, koji je tu bio, da li zbog raspada države, odnosno rata i sličnih, odnosno ili 80-ih kriza, znači koja je zbog nakne krize i slično, ili su još neki drugi razlozi zbog čega se nije kasnije ta linija želja nastavilo to taj stup. Da, ok, pa mislim to pitanje nećemo znati točno što se desilo, nemamo nekih zapisa, a možemo pretpostaviti, znači kao što sam rekao, kasnija evaluacija tog sustava i tog prijelaznog sustava je ustanovila nedostatak linije 13, zbog čega je ta linija uvedena u 20. mjesecu. Osim toga, kasnije rađena je opet evaluacija, na primjer jedna velika studija rađena 1991. i druga studija ogromna rađena 1997. I te studije koje čak mislim da su Britanci radili 1997. studiju, za to siguran sam, i te studije su pokazali da ova linija, da će mreža linija kakva je 1997. bila, to ista ta, u potpunosti odgovara potrebno. Također su i ZET radio internet neka svoja empirijska zapažanja, do dana današnjeg gdje je u biti ova mreža tramvajske linije šljaka, više manje. Sad, daleko od toga da ne bi bilo potrebno možda napraviti neku novu analizu gdje bi recesirali linije tramvaja, međutim linije tramvaja za razliku od linije busa,
su mnogo optimalnije i dan danas zadovoljavaju putničku potražnju i nemamo toliko s njima problema. I u biti mi imamo čak i previše linija. Dakle, mi danas imamo dosta redundanciju, to je dosta veliki problem. Na primjer, nama linija 1 praktički ne znači ništa, već dugo vremena. Međutim, ta linija sad kad se radi pruga Hansova sa Viši će konačno dobiti svoj značaj i bit će vrlo potrebno i dobro da imamo. Međutim, ona uopće ne bi trebala postojati. Znači, pošto nisu revidirani ti planovi zadnjih 20 godina zbog x razloga, u biti linija 1 je ostala po inerciji tako do 82. Iako zapravo ne treba. To je taj dio gdje može u prijevozu, znači, pošto je opet, nažalost, korištenje javnog prijevoza kroz 90. jako smanjen. Dosta je pad putničke potražnje i 90. je bilo vrijeme možda se napravljena revizija toga, nije napravljeno. I sustav je stavljen isti kakav je i linija 1 je ostala. To sad pričamo o tom jednom primjeru. Sad, da se može napravila tada revizija vođena linija, bi zaključili da je potrebno žešće mijenjati, međutim ostalo kako je. I sad mi te neke linije koje nisu dovoljno iskoristene, ćemo sada ih konačno iskoristiti u punom sjaju. I tako da će linija 8 i linija 1 biti produžene i imat će konačno svoj značaj, mada sad nisu previše od koristi, da se izrazim na taj način. Također, zašto nije bilo napravljeno drugi razlog je taj kad se 90. godina jako pristupilo rekonstrukcijama prometnica, znači hrpa prometnica tramvajskih pruga u Zagrebu je u biti skroz modificirano i promijenjeno u odnosu na njihovu konstrukciju donjeg i gornjeg voda i na položaj na ulici. Dakle, kompletni presjeci i ulice su 90-ih rekonstruirani i tramvajske pruge su razmicane na rubove koridora. Na primjer, ne znam, Draškovićeva ulici je tramvajska pruga bila u sredini, cijelom duljinu na Alpi ili na Riječne, još negdje, na Visolovoj. Kasnije to razbijeno na rubove ulice, na sredini danas prometna traka. Hoću reći, ogromna ulaganja u građevinski sektor, u razvoj tramvajske mreže i modernizaciju tramvajske mreže su rađene kroz 2090. godine i vjerojatno nije bilo jednostavno nisu to pratili razvojni planovi da se ti radovi iskoriste za dogradnju ovih nekih spojeva kojima bi se onda dijametralno vođenje linija ostvarilo. Ok, hvala. Sad ima neko pitanje iz publike. Ako je korištenje tiristora bilo dobro, zašto onda Zagreb nije još tih tramvaja pod imenom KT4D naručio? Da, zašto ih još više nije naručio? Vjerojatno zato što je 51 tramvaj tog kapaciteta bio dovoljan za tadašnje linije. Dakle, nije trebalo još više kratkih tramvaj, se tako izrazimo, sa 132 putnika. Shvatilo se da ih jednostavno nemamo gdje više voziti. Jednostavno, tada je dovoljni broj vozila bio u sustavu, a ovaj tramvaj, taj jedan jedini, nije uzet zato što je zapravo trebao, nego je uzet samo zato da se ispita ta tehnologija. I zaista, sljedeći tramvaj koji su došli nakon tih, a to je TMK 2100, on zaista ima trisersku regulaciju. Dakle, u biti nastavilo se s time, međutim, TMK 2100 ima svoje neke problemčiće koji se tiče baš takvog načina upravljanja, što nije toliko vezano za tu tehnologiju, nego je vezano za izvedbu, samo tehničku izvedbu, međutim, zaista se krenulo u tom smjeru i današnji niskopodni tramvaji također imaju teristore u jednoj varijanti takozvanog IGBT-a, možda premalo si još možda čuo za taj izraz, ali ti današnji pretvarači moderni, ti si isto koriste istu tu tehnologiju sa tim teristorima, samo na malo drugačiji način. Jesam odgovorio na pitanje? Da, samo Reci. ako bi ja proizveo tramvaj Daj mu molite mikrofon za ovo pitanje, to moraju svi čuti. koristio istu vrstu tiristora za moj tramvaj, jel bi ta tehnologija bila outdated? Ako bi koristio istu vrstu tiristora za taj tramvaj, bila bi outdated, da. Ali odlično ti način razmišljanja i podržavam tu potpunost. Ajde, jedno staromodno pitanje. Meni se čini da je veliki problem sa prometom u Zagrebu to što su mjestimice tramvajske pruge idu po ovim prometnicama gdje su auti, ali tek na nekim mjestima su odvojene. Jel postoje neka velika razmišljanja jasna kako bi se to riješilo? Ja mogu reći svoj stav, koji nije formaliziran možda sad u gradske politike, iako kako sam shvatio i ona se polako kreće u tom smjeru,
A taj stav proizlazi iz iskustava u stranim zemljama, kako to se vani rješava. Znači, na primjer, pruga na Savskoj cesti se nalazi na istom mjestu gdje je bila 1910. A promet je ono narastao eksponencijalno puta na treću potenciju. Zašto to govorim? Na primjer, imamo jedan značajan podatak. Znači, promet od 2000 znači, promet od 2010 do 2020 se utrostručio u Zagrebu. Utrostručio, znači broj cestovnih vozila se utrostručio 10 godina, što je sulud podatak, a pruge su tu gdje jesu. Hoću reći, što se vani koristi? Vani su koridori, znači pruge na sredini, ceste sa strane. To je put kojim po meni Zagreb također treba krenuti. Nažalost, 90. godina se planirao kontra. Znači, ulice gdje smo imali takve uvjete su napravljene na način, kako sam prije rekao, da su pruge stavljene na rubove, a ceste u sredini, onda imate hrpu problema s njima. Na primjer, Maksimirska je jedan dobar primjer, Dražen vozi pa on iz svakodnevnih uvjeta zna. Dakle, imate bočne parkiranja, pa se auto ne sparkira, pa radi prepreku. Pa ljudi izlaze ispred auta i ne vidite ih. Pa jednostavno, pa su koševi za smeće istvoreni, pa s tim imate problema. Pa se hrpa lijevih 10 kretača uvaljuju ispred tramvaja, gdje vi morate kočiti. Znači, to sve smanjuje ukupnu prijevoznu brzinu tramvajskog prometa koja je danas mizernih 13 km/h. Tako da, apsolutno bi trebalo razmišljati o tome gdje ima mjesta da se tramvajski koridori u budućnosti stavljaju na sredinu prometa. Apsolutno. To je samo jedan segment ubrzanja tramvajskog prometa. Prvo, hvala lijepa na predavanju. Ja imam jedno tehničko pitanje i jedno čisto prometno pitanje. Vidio sam da recimo i po bivšoj istočnoj Njemačkoj po pragu T3, odnosno T4D voze u kombinaciji T4D plus T4D, a kod nas voze u kombinaciji da nema drugih motornih kola. Zašto to? Znači to je čisto tako, čak i kad nije u kombinaciji od 3 kola, onda mi je jasno zašto zbog slabe snage. A drugo prometno pitanje je čisto bilo koliko bi smisla imalo sad, jer kroz neku doglednu budućnost kad se povlači pruga po Heinzlovoj, napraviti spoj po Novoj Branimirovoj na Branimirovu dole, pa eventualno sa postojećom skretnicom koja ide dole preko Vukovarske, odnosno Vukovarska na Držićevo i tako dalje. Eto, hvala. Ok. Kad se tiče tandema, to tako zove su tandemi, kad se govorimo motorna kola spojena, mi imamo problem prvenstveno sa skretnicama. Znači, naše skretnice se upravljaju preko otpadnika koji se uključuje preko skrećeg kontakta u gornjem vodu. Tramvaji tipa T4, odnosno T3, oni nemaju tehničku mogućnost sa ovom elektroopremom da voze sa drugim kolima sa spuštenim pantografom. Dakle, vi bi imali slučaj da, ako bi ovo bila, znači ovo iza je motorna kola ne prikolica, taj bi pantograf okrenuo skretnice pod ovim prednjim, zbog toga je to. Međutim, ima jedan drugi dio, što ovi tramvaji, što u Beogradu u primjeni, ovi KT4 tramvaji, oni su došli, možda imaš sliku neku sa šafom spojnicama, nemaš. Dakle, oni su došli sa mogućnosti tandem vožnje, već su imali sve, čak su imali spojnice, međutim na sliku. Ima zagrebački, ima slika može ima tu u ovim knjigicama, nemam pojma, ali ima. Vidio sam na netu sa spete slika naprednek treći. Ti tramvaji bi mogli voziti na taj način, međutim 90. godina su oni na velikim povrcima odlučili da šta će nam to, imamo veliki tramvaj Đuro Đaković koji je primio 300 putnika, to ćemo iščupati i to je to. Može kratko vidno po meni, ali to je tako. Dakle, ali u principu sve bazirano na tehničkim razlozima okretanja skretnice. I drugi razlog, Zagreb nema puno brdskih pruga. U Pragu, mislim, ja linija 14, ali to nisu zaista brdske, to su mali promili. U drugim gradovima puno više brdskih pruga pod ozbiljnim nagibima, tipa Mirogojska, i tandemi se koriste zbog adhezije. Jer mi imamo, kad je lišće, Dražen živio kod Belosnenčeve, on koliko zna da je užasno trajno prilagođavao s prikolicom na tak malo nagibu, čim je malo ist, zato što jednostavno takvi su uvjeti adhezije, raspored mase i tako dalje. Tandemi pružuju to da vi u principu imate znači vuču i zadnjih kola i prednjih kola koje ostvaruju mogućnost da se tamo bez problema popne na brdo. Zagreb nije imao takve potrebe, onda nije ni razmišljen u tom smjeru. A ovo drugo pitanje u Branimirove, pa po GUP-u je definirano, mislim tamo ide od Branimirove tržnice da je ravno, pod Dvorom da je Šiba ravno, pa sad zašto nije to definirano za sad, mislim teško mi reći, nemam podatke, to bi trebalo, mislim, i ova pruga u Hancu je napravljena temeljem neke prometne analize, slično ovakve, i ovo bi ta pruga donijela neko rasterećenje, poboljšanje, ne znam, na pamet ne mogu reći, mislim jest da je ovako logično se nameće, međutim,
treba staviti, kad se izgradi jedna pruga po Heinzu, treba najprije evaluirati parametre putničke na liniji 1, kad se propusti promet i onda razmišljati o daljnjem razvoju. Sad na pamet ovako ići, bez nekih analiza ne je bilo baš odgovor. Imam dva pitanja, sad možda prikladnije za gospodina Bijelića, ali prvo pitanje zapravo je možda bilo zašto, znači ako je ZET u početku koristio dvosmjerne tramvaje, Ko je to za mene? pa za bilo kogod misli da će bolje govoriti na pitanje, iskreno. Znači ako je ZET u početku koristio dvosmjerne tramvaje i onda se naknadno odlučili ipak za korištenje jednosmjernih, zašto je došlo te odluke? Ako znamo da se danas moderni tramvajski sistemi rade se upravo sa dvosmjernim vozilima zbog mnogih benefita, a drugo pitanje je bilo, znači, pošto znamo da mnogi gradovi, primarno u istočnoj Europi koji koriste ČKD-ove proizvode, su ih mahom modernizirali sa recimo niskopodnim segmentima ili modernim upravljanjem, zašto se u Zagrebu nije pristupilo modernizaciji recimo T4 i KT4? Pa evo ovako, vezano za jednosmjerna kola ili dvosmjerna. Na početku je Zagreb znači, koristio dvosmjerne tramvaje, znači upravljačnica na oba dva kraja tramvajskih kola i izostanak okretišta. Izuzev zapadnog kolodvora koje je bilo prvo okretište ikad sagrađeno već na početku. Trend, naprosto postojao trend krajem 30. godina, 40. izgradnje okretišta i uvođenjem jednosmjernih tramvajskih kola. Tom trendu se nekako priklonio i Zagreb i došlo je do neke odluke da je to zapravo bolje, jednostavnije, nema manevriranja otkapčanja prikolice, jer tramvaji su imali prikolice, trebalo je prikolice otkapčati, promijeniti kolosijek sa skretnicom, natrag zakopčati prikolice, ovako sa okretištem to samo ide u krug. I to je bilo u ono vrijeme možda opravdano. Danas je trend, evo kao što ste rekli, da se izbjegava okretište. Znači, štedi se teren, nema parcele za okretište, tramvaji su 99% bez prikolice danas, znači svi moderni tramvaji su više sklopni ili solo. Tako da okretište danas zapravo izlazi iz mode i puno je pametnije po meni razvijati nove sisteme sa dvosmjernim kolima, ali evo Zagreb je došao do te faze kad ima sva okretišta na terminalima i sad ne bi imalo smisla opet prelaziti na sustav dvosmjernih tramvaja. Ali razlozi bi bili eto tako, ovo što sam rekao, povijesti. A što se tiče, što se tiče, koje je bilo pitanje vezano za ČKD? Aha, da, ovako, 90. godina je postojala inicijativa da se tramvaj tipa KT4 moderniziraju, da se ugradi središnji dio, treći segment između ova dva postojeća, koji bi bio nisko podan i koji bi imao dvije osovine. Čak i jedna švicarska tvrtka dala ponudu i postave ozbiljan projekt da se ti tramvaji moderniziraju, znači da se ti restoriziraju, da se produže i da se ubaci ta niskopodna sredina. Međutim, pretpostavljam da financijske okolnosti i sama starost tramvaja nije išla u prilog pozitivnom rješenju toga i od toga se odustalo. U trenutku kada su počeli dolaziti tramvaji 2100 i kada se počelo razmišljati o projektiranju niskopodnih tramvaja nove generacije i time zapravo taj projekt pao u vodu. Mislim, nije nikada više poslije potegnuto to pitanje. A tramvaji tipa T4 su sami po sebi već bili dosta i stariji i zastarjeli, o njihovoj modernizaciji se zapravo nije razmišljalo nikad u ZET-u. Da se nadovežem na pitanje ovoga o dvosmjernosti. Znači, zašto biti razlika jednosmjernih i dvosmjernih mreža? Dakle, obične mreže koje imaju putničko opterećenja i putničke protoke na razini Zagreba, Praga i slično imaju okretište. Zašto? Zato zbog kapaciteta. Vi kod mreža bez okretišta imate ograničen interval. Kad vi ograničen broj vozila možete trpati na te slijepe kolosijeke pa ih izmicati na neke prilaznice i tako dalje.
a okretište omogućuje sa dodatnim kolosicima veći interval i veće mogućnosti optimizacije voznog reda. Dakle, vi na slijepim i mrežama bez okretišta u nekim situacijama čak ni ne možete imati potrebnu propusnu moć, što se tiče broja putnika, ni ne možete napraviti potreban takvi vozni red ako imate dvije linije. Tako da se mreže koje su bez okretišta primjenjuju na mrežama koje su manje opterećene, to prvo. Drugo, na linijama gdje nema prostornih mogućnosti za izgradnju okretišta jer nema. I treće, tamo gdje je koncept drugačiji, gdje je manje direktnih putovanja, gdje je opet vezano za opterećenje ukupnog sustava, gdje je više linija, gdje je više koridora samo s jednom jedinom linijom. Problem je upravo gdje imaš puno linije. Velik problem je upravo tamo gdje imaš više linije. Da, upravo problem je tamo gdje imaš više linije. A što se tiče umetanja niskopodne sredine, dakle ovo što daže do karti 4a, a što se tiče T4, imamo u pragu T3 sa niskopodnom sredinom, međutim to nisu modernizirani T3, nego su to novo proizvedeni, jer to je njihov bonus, češki tramvaj čeka T3, odnosno T4 naši, to je njihov zaštitni znak, landmark, jer ćete u Pragu vidite taj tramvaj. Sad su oni htjeli, oni sad uvode nove tramvaje Škode koji nemaju veze sa ČKD-om, međutim oni hoće da dio u voznom parku bude i dalje ti tramvaji koji imaju takav oblik, koji su vizualni isti praktički, međutim to su potpuno novi tramvaji, novo proizvedeni koji vizualno podsjećaju, koji u principu de facto jesu isti, međutim niskopodni su, odgovaraju suvremenim potrebama i tako dalje. Tako da u principu solucija je da se napravi motorna kola iz nula sa niskopodnom sredinom. Da se napravi bik sa niskopodnom sredinom, kao da podsjeća. Kad se razmišlja o rashodu modela KT4? Znači, rashod modela KT4 u tijeku upravo, znači jedna ova motorna kola, kao što se rekao, su rashodovana 348 i do 2030. godine će smanjen biti broj na 30-ak motornih kola tog tipa. Taj rashod će ići paralelno sa uvođenjem tipa 2400, međutim neće odmah se rashodovati, najprije moramo pojačati vozni red, a onda ćemo malo po malo potpuno rashod se ne zna. Ne, potpuno rashod dugoročno nije u planu, ali u planu da se dio motornih kola dodatno, neću reći modernizira, jer vjerojatno će upravljanje ostati isto jer je već tamo je dosta stario i viskopodan, ali će se uložiti neki dodatni elementi da ih se malo osvježi, da ih se modernizira. Infrastrukturno pitanje, skretanje sa Jadranskog mosta na Kalačansku kad je napušteno i hoće li oživjeti i komentar na donji postroj, kvaliteta šina i opločenja. I? Opločenja okolo koje se razpada. Ovako, kad se tiče linije 16, evo, to mogu reći da je u dugoročnim planovima linija 16 u planu da se vrati. Znači, sad kad se izgradi Sarajevska, znači kad se izgradi se sljedeće godine pruga od Zapruđa do Raženog kolodvora u Sarajevsku, puši se linija 8. Nakon toga, znači, mislim da je idejni projekt u tijeku, odnosno glavni projekt rekonstrukcije raskriža Selska i Jadranski most Horvaćanska, gdje se planira izgraditi skretanje tramvajskog sa Jadranskog mosta lijevo prema Jarunu, što, dakle, nikad nije postojalo. Vi ste imali samo šine, nikad te skretnice nisu postojale, dakle, to nikad u principu nije ni bilo. To se planira uvesti i planira se pustiti linija 16 od Draženog kolodvora kroz Novi Zagreb prema Trešnjevci koja bi rasteretila liniju 109. Zašto smo mi sad brojanjem putnika na autobusima ustanovili da dosta putnika koristi direktna putovanja između Jaruna, Prešnog i Novog Zagreba. Tako da je linija 16 u planu da se uvede do 2030. godine. Evo, tu ćemo morati malo stati. To je za nas gotovo. Znači, hvala vam svima što ste došli u ovakvom broju. Vidimo, možete... Zahvaljujem predavačima koji su bili izvanredni i pozivam vas sljedeću srijedu također na predavanje gospodina Dražena vezano uz Sljemensku žičaru. Hvala i doviđenja.